kuqala laphana esizolushina nesithi sodwa mama number 2 up to 10 bakuno so lapho president wethu ayisuyo othi thina yithi esithi akaqedise nge2 years ayisekuthi kubhetha yena yedwa kumbe lana honorable phela ngani bathemba sathi isikhathi manje bathi bayi program ngale what number 3 bathi uyaphumelela yini masikhali ukuthi singasuke ngithi ma comrades uyaphumelela yiko ngikhona ngakangaki athi ngiyabona ukuthi lapho TPC ngiyakwazi ukuthi kunje ngase kusiya kuma election la phela ukuthi mbongo ufika ngithi mama bathi vote hathi sokukhipha ngaphambi selombane esikhama amawali zathenga idrinki bezathenga amafutha imali yabinjani yebo sokhona phana labo bale advantage and liyakubona ukuthi baba wethu usebenza kunganani sithi sikhansela bathu asihambe eGwayihlangana sahamba lapha MPs ethu lapha bomama izulu elincane liyalazi abantu beTPC ama-councillors bathi masikhali into le eyakhiwe kuhle kangaka khathesi ukuthi ungezwa kuma-chambers sikhuluma kubi ngeGwayihlangana siyazithulela ngoba into yakhiwe hayi khona kokuhla so ngiyabona ukuthi upresident wethu uthethe wahlanganisa zangakhethe mhlobo even thina council they support upresident wethu akade bebukele ilokhuze nini i-chambers yethu ziyisimando bakhulumile ukuthi bakithi esiceleni phela kubo witness besinike hantu amalokhuze nabe dubuka izithi sebesidubuka hantu ukuthi khona ukuyena ukuthi bahambelana lathi angithi bayabona ukuthi our president is developing and sikahamba sayicela vele kasoze siniki so ma comrades bakithi kuqhakathekile mina especially umama kakhulu umdonso ubaba umdonso umntwana lihambe siyevuma ubani ngoba kade singaze sithi siyakwanisa ukufeyila liyakwazi lingayekela ukuba serious bomama siyakwanisa ukufeyila so into khona ukuthi sibe serious lichayile bill number 3 umuntu ethi why usithi ufuna bill number 3 khangelani upresident into azenzile ibhoda lena mina ngizayefika khona eBhayibheli kodwa abantu bathi hayibo so silolutho lokutsho liyezwa kukhona isingakutsho ngokuthi why sifuna ngoba even upresident ozabusa after 7 years la uzabusa 7 years it's not going to benefit upresident yedwa kumbeni ithina khona lapha uMasikhali lathi hayi la sikhundla bakithi adengakafuni khona ko 2 years